Салам достор, силерге мен бүгүн айтяшка боюнча сүйлөшөйүн дегем. Чоң рахмат силердин актив көрсөтүп атканыңарга. Мурдагы видеого 10 лайк чогулуптур. Чоң рахмат. Мен оюмча бул видеого 15 лайк чогулат деп силер үчүн кыйын эмес деп ойлойм. Достор, мага көп вопрос берет да, могу телефонго айтяшка чувствительность оңдоп берчи депчи. Ана мен ойлонуп могу видеону чыгармай болдум да. Могу видеодо 10 настроек болот, только Redmi телефондорго. Чувствительность менен кнопканы кандай туура коюш керек экенин. Если сен модель телефон модель жок болсо комментарий жаз, мен обязательно комментарий окуп эмки видео чыгарганга аракет кылам. Кеттик ана достор видеого. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacies.